Ja lično ne bih mogao sebe nikad zamisliti na nekom drugom mjestu, iako to nije plod nikakvih racionalnih razmišljanja, jednostavno zato što osjećam nekakvu sponu sa onim što je oko mene, što je ispod mene, što sam gotovo siguran da me nikakva voda na svijetu druga osim ove ovdje ne bi mogla napojiti, ne bi mi mogla ugasiti žeđ. U Bosni i Hercegovini, kao i u svakoj državi, vjerovatno ima više pozitivnih nego negativnih stvari. Život niko ne može narediti, život ga niko ne može u šablone pretvoriti. Ljudi se otimaju. Ili Bog ili neka druga sila su ljudima na ovim prostorima dali poprilično razvijen mozak, dali su nam dobre gene, dali su da oko nas ambijent valovit, zelen, brdovit, sa ovakvim rijekama, planinama bude poticajan za razmišljanje. To su nekakvi i geografski i prirodni kvaliteti. Na neki način i neka naša otvorenost, sklonost prema i crnom humoru, šali na sopstveni račun izražava jedno duhovno, mentalno zdravlje koje je prisutno kod našega čovjeka. Naš pravi izazov je da domovinu Bosnu i Hercegovinu napunimo pravim sadržajem je sada kada se ona spojila i sa pojmom države. Dakle, domovini dugujemo bezuslovnu ljubav jer smo u njoj rođeni, državi pak dugujemo lojalnost. Volio bih da Bosanci budu, kao što su znali u raznim ratovima, pa i u ovom posljednjem, biti hrabri, da to budu i sada kad se treba obračunavati ne sa nekakvim vojnicima i oficirima, nego sa nekim umišljenim carevima, glavešinama koji nam kroje sudbinu onako kako njima najviše odgovara.